I istok i zapad su naslednici rimske tradicije na jednoj strani, kad je pitanje pravo organizacije države, a istovremeno su i naslednici jerusalimske tradicije kad je u pitanju vera i grčke tradicije kad je u pitanju filosofija i unutrašnja kultura. Tako da i zapad i istok Evrope počivaju na zajedničkim temeljima. Znači, jerusalimska vera, grčka filosofija i rimska državna tradicija. Naravno, od samih početaka bilo izvesnih razlika između zapada i istoka. Istok je bio više okrenut filosofskom načinu mišljenja i nenasilnom odnosu prema znanju. Znanje za stare Grke nije bilo moć. Znanje je bilo poznanje stvarnosti, susret sa logosom, smislom postojanja, dok je na zapadu od početka postojao taj odnos prema znanju kao prema moći, ali ipak postojale su zajedničke osnove, pre svega to je bila hrišćanska vera. Ako izvedemo jedan misaoni eksperiment, recimo u 3. veku ili 4. jedan hrišćanin sa severa Afrike hoće da otputuje nekim slučajem na Britanska ostrva, u Irsku ili u 5. veku. I on dobija preporučno pismo grčka filosofija i rimska državna tradicija. Naravno, od samih početaka bilo izvesnih razlika između zapada i istoka. Istok je bio više okrenut filosofskom načinu mišljenja i nenasilnom odnosu prema znanju. Znanje za stare Grke nije bilo moć. Znanje je bilo poznanje stvarnosti, susret sa logosom, smislom postojanja, dok je na zapadu od početka postojao taj odnos prema znanju kao prema moći, ali ipak postojale su zajedničke osnove, pre svega to je bila hrišćanska vera. Ako izvedemo jedan misaoni eksperiment, recimo u 3. veku ili 4. jedan hrišćanin sa severa Afrike hoće da otputuje nekim slučajem na Britanska ostrva, u Irsku ili u 5. veku. I on dobija preporučno pismo svoga episkopa i svoje crkvene zajednice i on, kuda god ide kroz Evropu, on nailazi na gostoljubive hrišćanske zajednice koje ga primaju, svuda može da prisustuje službama Božijim i da se pričešćuje. Od Severne Afrike do Irske, to je bila jedna vera i suština je upravo bila u tome. To je bilo period jednog velikog i značajnog, beskrajno dragocenog jedinstva Evrope i Mediterana, koja je nastala zajedno sa hrišćanstvom. Istovremeno i država još uvek, bez obzira na prodore varvara, imala zajedničke osnove. I zato je i otac Justin Popović, veliki srpski pravoslavni teolog i sveti čovek, rekao da su 3 najveća pada u istoriji čoveka bili pad Adama, koji je otpao od Boga, pad Jude, koji je izdao Boga, i pad rimskog pape, koji je sebe proglasio za Boga. Najveća tragedija zapada je upravo bila u tome što su rimske pape raskinule to jedinstvo hrišćanske vaseljene koje je počivalo na takozvanoj pentarhiji, jedinstvu 5 patrijaršija, znači jerusalimske, carigradske, rimske, aleksandrijske i antiohijske, i što je, nažalost, zbog želje za dominacijom, zbog volje za moć, doveo crkvu u jednu takvu poziciju da se desilo to što se desilo u 11. veku. Ali ne treba zaboraviti da je tome prethodio jedan vrlo značajan trenutak u razvoju državno-pravne svesti na zapadu. To je trenutak kada Karlo Veliki želi da preotme rimsku carsku titulu i nalazi pape, dovodi u stvari na rimski presto, pošto je bio moćan, dovodi na rimski presto pape koje su spremne da ga u tome podržavaju i koji će ga krunisati, jer do tada u vaseljeni se znalo da je vaseljena ekumena, znači sve ono što je naseljeno, celokupno hrišćansko područje od Severne Afrike do Irske, u stvari jedno carstvo, rimsko carstvo, čije je sedište u tom vreme bilo u Carigradu, istočnog dela, a zapadnog u Rimu. Pošto je Rim pao, istočni deo se još uvek poštovao i cenio kao središte carstva. Znamo i za veliku restauraciju državne moći Vizantije u doba cara Justinijana. Međutim, posle toga Franci, na čelu sa Karlom Velikim, rešavaju da stvore svoje carstvo, koje će kasnije postati Sveto rimsko carstvo. I zato dovode pape koji poriču vizantijsko državno jedinstvo, to jest jedinstvo Romejskog carstva, i tako nastaje jedan novi poredak. Nije nimalo slučajno da je jedna od nagrada koja se dodeljuje za evropsko jedinstvo, to je jedinstvo Evropske unije, upravo nagrada koja nosi ime Karla Velikog, koje je svojevremeno dobio i Bill Clinton.
Zato što oni, bez obzira na to što su se danas mnogo sekularizovali, udaljili od svojih hrišćanskih korena, rimokatolicizma, pa i protestantizma, na zapadu dobro znaju da je njihova civilizacija nastala kao nešto što je zaista suprotno Vizantiji. Pri čemu ja moram da kažem, vrlo je važno da mi znamo da naziv Vizantija nije naš. To je naziv koji je dao Zapad istočnom rimskom carstvu, to je Rimskom carstvu. Moramo znati ovo, da su se Vizantinci upravo osjećali kao Rimljani. One sebe nisu zvali Grcima, nego Romejima, što znači Rimljanima. I u doba cara Justinijana, pored grčkog jezika, zvanični jezik je bio latinski. Kodeksi Justinijanovi, ta kodifikacija, beskrajno dragocena kodifikacija koja je poslužila kao temelj savremenom pravu Evrope, su na latinskom jeziku dati. Znači, Rim, istočni, Carigrad, apsolutno je svestan te svoje uloge i tako je bilo čak i u 15. veku, znači pred pad Vizantije, kada je Georgije Gemistos Pliton, koji je smatrao da je hrišćanstvo nesposobno se suoči sa turskom silom i predlagao Grcima da se vrate svom paganskom nasleđu, da ponovo obožavaju Zevsa i druge olimpske bogove, dobio odgovor od potonjeg patrijarha Genadija Scholarija: mi nismo Grci, mi smo pravoslavni Rimljani. To je ta naša zajednička osnova koje mi uvek moramo da budemo svesni. Naime, sve zemlje koje su nastale u okviru takozvanog vizantijskog komomelta, koje je Vizantija krstila i koje su u mnogome, naravno modifikujući je prema svojim potrebama, nasledili vizantijsku kulturu, a to su dakle i Srbija, i Grčka, i Bugarska, i Rumunija, i Rusija, i Gruzija, znači sve te zemlje, svakako, znači sve one moraju imati svest o tome da one jesu Evropa i da je to Evropa koja je starija od zapadne Evrope, koja je imala izuzetno razvijenu kulturu i duhovnost i upravo od toga se neprestano moramo podsjećati. U stvari, Zapad pokušava da dokaže da je on naslednik Rima, ali naslednik Rima je Vizantija, jer Rimsko carstvo jeste palo na zapad u 5. veku pod udarom Varvara, ali Rimsko carstvo na istoku je palo tek u 15. veku pod udarom Turaka. Znači, apsolutni kontinuitet postoji između starog Rimskog carstva i Vizantije, a moramo reći da je glavna idejna osnova koju je Rusija preuzela kada se Ivan IV. Vasiljević silni krunisao za cara, upravo ideja Trećega Rima. Ako posmatramo stvar iz oblasti onoga što bi se moglo zvati mističkom geopolitikom, a pokojni otac Mitrofan Hilandarac, jedan značajan naš duhovnik, govorio da je mistika najbolja politika, mi u stvari u ideji Trećega Rima vidimo nešto što se zove translaciju imperije, znači prelazak imperijalne ideje sa prvog Rima, koji je pao u papsku jeres, na drugi Rim, Carigrad, koji je pao pod vlast Turaka, i na treći Rim, Moskvu. Šta je ideja Rima? Sveti Teofan Zatvornik, jedan od najznačajnijih ruskih svetitelja 19. veka, u svom tumačenju poslanice Rimljanima, tumačenju poslanice Solunjanima svetog apostola Pavla, gde apostol Pavle kaže da će se u svoje vreme javiti Antihrist, dok se ukloni onaj koji ga sad zadržava. Ukazuje da onaj koji zadržava pojavu Antihrista, a to će biti posljednji lažni mesija u zlu ujedinjenog čovečanstva, je pre svega Duh Sveti koji svojom blagodaću čuva crkvu, ali odmah iza toga to je zakonita državna vlast koju apostola Pavla vreme bila rimska vlast. I da je ta vlast bila, bez obzira što je gonila hrišćane, da je bila utemeljena na pravu, vidi se po tome što je apostol Pavle kao rimski građanin, pripadnik rimskog građanstva u gradu Tarsu, tražio da mu se sudi u Rimu. Imao je pravo apelacije i zaista po svim zakonima pravne države on je odveden u Rim da mu se sudi. On je čak i pogubljen mačem, što je bila privilegija rimskih građana, za razliku od apostola Petra, koji nije imao rimsko građanstvo i koji je raspet naopako. Dakle, postojalo je, bez obzira kakav je sistem bio, postojala je pravno uređena država. I sveti Teofan Zatvornik kaže ovako: pošto je vlast drevnog Rima naravno prestala, ali rimska vlast kao legalna vlast traje i dalje. I to je carska vlast, kaže sveti Teofan Zatvornik. Dok god postoji ruski car koji brani hrišćanske vrednosti, Antihrist neće moći da se pojavi. A kada
se ukloni ta sila koja sada zadržava, tada će Antihristu biti lako da istupi, kao što je bilo u doba Francuske revolucije. On će lako masu pridobiti na svoju stranu, a u to vreme niko neće imati vlasti da kaže veto, ne dozvoljavam ili zabranjujem. I upravo je to bila ideja ruske države. Sa svim njenim skretanjima i lutanjima ka zapadu, što su ruski carevi iz dinastije Romanovih činili, neosporno je, u ključnim trenucima ruske istorije Rusija je stajala kao brana prema širenju antihrišćanstva. Najbolji primjer je upravo rat Napoleona protiv Rusije. Svi ruski svetitelji, na čelu sa svetim Serafimom Sarovskim, Napoleona su smatrali nekom vrstom preteča Antihrista, jer je on revolucionarno zakonodavstvo Francuske revolucije, koje je bilo suštinski antihrišćansko, širio po Evropi skupa sa svojim triumfalnim pohodima. Tek njegov udar na Rusiju 1812. kada je poveo sa sobom 600.000 vojnika iz 12 evropskih naroda, a vratio se sa 10-tinom tog broja, je zaustavio taj pohod. I tada je Rusija i car Aleksandar I, koji je u mladosti bio liberalnih shvatanja, koji je podržavao masoneriju i tako dalje, tada je video kuda sve to vodi i politika ruskog carstva se apsolutno menja i zato nije nimalo slučajno da su sve one sile revolucije koje su žele da sruše tradicionalni evropski poredak prosto bile protiv Rusije. Zna se šta su i Marks i Engels govorili o Rusiji i zašto im je Rusija smetala. Znači, Rusija je bila sila koja je zadržavala nametanje revolucije kao antihrišćanstva. Nije ovdje reč o revoluciji kao nečem što treba da izgradi bolji društveni poredak, nego je reč o tome da se pod vidom borbe za bolji društveni poredak nametalo antihrišćanstvo, što se i videlo. Pazite, uzmimo činjenicu, to je istorijska činjenica, znači u periodu kolika je sila zla koja je navalila na Rusiju između 1906. i 1908. godine, da bi se uništilo ruska carevina, bilo je izvršeno 25.000 atentata na državne činovnike. Ruske državne činovnike. Znači, preko 5.000 u atentatima ubijeno. Opljačkane su ogromne, oko 5 miliona rubalja je opljačkano. Ostalog, bolševici su na Kaukazu pljačkali vozove i tako, kao u kaubojskim filmovima. Znači, na Stolipina 11 puta izvršen atentat, da bi konačno 1912. bio ubijen u Kijevskoj operi. Znači, posle svih tih atentata i tako dalje, imamo ubistvo Stolipina 1912. godine u Kijevskoj operi i, naravno, bolševičku revoluciju. Sad, šta je interesantno? Šta je interesantno? Znači, bolševizam je bio užasan udarac za ruski narod. On je odneo ogromne žrtve. Revolucija je bila krvava. Osnivaju se koncentracioni logori, stradanja su ogromna. Ali što je interesantno? Znači, 30. godina 20. veka, uprkos tome što je komunista od ranih dana i tako dalje, Staljin odjednom počinje da vodi, a naročito posle Drugog svjetskog rata, imperijalnu politiku. Znači, odjednom počinje da se ponaša kao što su se ponašali ruski carevi. Đilas u svojim razgovorima sa Staljinom je bio zaprepašćen u svojoj knjizi, kad je posetio Moskvu i razgovarao sa Staljinom, da Staljin uopšte ne pominje nikakvu proletarsku revoluciju posle rata, a Romanove ne kritikuje kao eksploatatore i onom starom komunističkom retorikom, nego govori o njihovim geopolitičkim promašajima. To je za Staljina, ovoga Đilasa zaprepastilo, jer on je očekivao da će razgovarati o proletarskoj revoluciji i tako dalje, što Staljin nigde nije pominjao. O čemu je zapravo reč? Kao što kaže Valentin Katasonov, i zaista je to tačno, znači, Bog i od ljudi koji su razbojnici poput Staljina može, da bi spasao svoje delo na zemlji, da učini ljude koji državotvorno misle. I zaista, u tom trenutku Rusija ponovo počinje da stiče svoj lik, čak, iako ne iskreno, ali Staljin mora da dozvoli Ruskoj crkvi da oživi, počinju da se obnavljaju hramovi, episkopat, sveštenstvo i tako dalje, i Rusija se opet vraća sebi. Ako uzmemo crtane filmove koji su pravljeni 50. godina 20. veka u Sovjetskom savezu, mi jednostavno vidimo da je to ruska nacionalna priča. Šta to znači? To znači da je i Staljin na neki svoj način shvatio da sudbina Rusije nije sudbina obične države. Kad se kaže da je Rusija imperija, to nije imperija američkog tipa, nego je upravo zasnovana na vizantijskom načelu očuvanja mnogih kultura i naroda u okviru jedne vere, jednog kulturnog kruga. Pa čak ne ni u okviru jedne vere, nego više u okviru jednog sistema vrednosti. Jer, pazite, u Vizantiji se ljudi nisu delili po naciji.
jer meni su mogli da budu vizantijski carevi. Oni su se delili po verama, pri čemu je svaka vera imala svoja prava. Vere nisu bile ugrožene. Najmanje progona Jevreja bilo je u Vizantiji. Jedino su ikonoborci, carevi koji su gonili hrišćane, gonili Jevreje i primoravali ih na silu da se krste. Upravo zato što je Vizantija imala to načelo religiozne tolerancije, pri čemu naravno pravoslavlje bilo dominantna religija. Mi to isto vidimo i u sudbini Rusije. Rusija je zemlja koja je sačuvala ogroman broj malih naroda na svojoj teritoriji. Oni danas postoje, niko ih nije asimilovao, oni imaju i školovanje na svom jeziku, imaju knjige na svom jeziku. Sve to što se nije desilo u imperijama drugih koje su žele da asimiluju, da potisnu, da naprave melting pot kao u Americi, znači lonac za topljenje, za stvaranje neke super rase i tako dalje. Sve to što je bilo u Vizantiji, to se posle prenelo i na Rusiju. Naravno, to se videlo i na Balkanu. Na Balkanu mi imamo i do dana današnjega činjenicu da je religiozna tolerancija srpskog naroda nešto što se ne može dovesti u pitanje. U 19. veku putopisci su svi primećivali da su Srbi religiozno tolerantan narod i da se drže tog načela brat je mio koje vere bio, da nikome ne nameću svoju veru, ali su dosledni u njenom čuvanju. Tako je bilo i u srednjovekovnoj Srbiji cara Dušana. Meni je to vrlo važno da pomenem, jer pazite, znači, na teritoriji srednjovekovne Srbije katolici su apsolutno imali pravo na svoje bogosluženje i svoje sveštenstvo. Dubrovčani su svugde imali svoje hramove. Bilo je na našoj teritoriji dosta rimokatoličkog sveštenstva. Jedino što je car Dušan sprečavao je prozelitizam. On nije dozvoljavao da rimokatolici prozelitskim metodama, lukavstvom i drugim sredstvima pridobijaju pravoslavne za svoju veru. To je kažnjavao. A inače njima je apsolutno bilo dozvoljeno pravo na slobodu veroispovesti, što recimo u Dubrovniku nije bilo. Dubrovnik, kad je car Dušan mu prodao Ston i Pelješac, se zavetovao da će svi pravoslavni i dalje biti pravoslavni, da će imati svoje sveštenstvo i tako dalje, da ih niko neće dirati. Čim je umro car Dušan, oni su krenuli sa katoličenjem tog prostora. Dubrovčani su imali legendu po kojih je Franja Asiški zavetovao da dok god ne dozvole šizmatičku crkvu, znači pravoslavnu crkvu u svom gradu, dotle će ih Bog čuvati i njihova država će biti napredna. Znači, to je srednji vek, mi ne možemo pričati da je to desilo se kasnije. Mi smo odmah videli razliku između Vizantije i Rima u 4. krstaškom ratu, kada pod izgovorom kretanja u Svetu zemlju Venecijanci predvode veliki pohod na Carigrad, osvajaju ga, drže decenijama Vizantiju pod okupacijom, pljačkaju Vizantiju. Kogod ode na trg Svetoga Marka i vidi konje na trgu Svetoga Marka, on treba da se seti da su to konji koji su oteti sa Carigradskog hipodroma, opljačkani i preneti na trg Svetoga Marka. Ogroman broj moštiju, relikvija, svetinja, velikih svetinja. Smatra se da je takozvana Torinska plaštanica u stvari oteta iz Carigrada, kao hiton gospodnji i tako dalje. Znači, sve je to opljačkano u jednom neverovatnom naletu koji je zauvek i trajno obeležio odnose istoka i zapada i u stvari najveće otuđenje je tada nastalo između rimokatolicizma i pravoslavlja. Mi ne smemo da zaboravimo da su rimokatolički okupatori izvršili veliki napad na Svetu Goru, da su mnogi monasi bili ubijeni koji nisu htjeli da priznaju vlast rimskog papa i tako dalje. To je vrlo važno doba srpske istorije. Jer kao što je govorio vladika Danilo, veliki srpski duhovnik i episkop koji se upokojio, evo ima već 12 godina, Sveti Sava se opredelio za političku oslabljenu Vizantiju i on je otišao u Nikeju da tamo traže autokefaliju srpske crkve, iako je, kako kaže vladika Danilo, ondašnji Rim bio ono što su sad Brisel i Vašington. On se nije obratio u papi za nezavisnost crkve srpske, poslao episkopa Metodija da pregovara o Rimu, a pismo mu je napisao, kako svedoči Domitijan, kao papi velike rimske države, znači kao svetovnom poglavaru, što je morao da komunicira i na taj način, ali crkvenu vlast je priznavao samo tamo odakle ona i poticala, to jest iz Carigrada. Kao što je govorio vladika Danilo, Sveti Sava je već tada iz Rima osetio smrad budućih lomača Auschwitza. Totalitarizam Zapada
se formirao u doba srednjovekovne inkvizicije. Ja opet moram nešto da kažem. Iako je bilo ispada inkvizitorskog tipa i u Vizantiji, pa i u Rusiji, toga je bilo mnogo manje, skoro zanemarljivo malo u odnosu na zapad. Najbolji je primjer odnos prema homoseksualcima. U jednoj studiji o socijalnoj toleranciji prema homoseksualcima može se naći podatak da je na zapadu, recimo u Engleskoj, homoseksualce su žive zakopavali u zemlju. Najsurovije su obračunavali s njima, kasapili ih, sekli i tako dalje. Dok je u Rusiji, recimo, kazna za homoseksualce bilo odlučenje od pričešća i pokajanje. Znači, imali su crkvene epitimije. I onda jedan engleski putopisac u 17. veku kaže ovde je verovatno u Rusiji dosta raširena sodomija, jer oni, kaže, blago postupaju prema tim izopačenicima. Sad, taj isti zapad koji je žive zakopavao homoseksualce, traži od nas da proglasimo homoseksualizam normom i opet hoće da spaljuju. Ovog puta u ime tolerancije, kao što su onda spaljivali u ime netolerancije. Znači, samo im je bitno da pale inkvizitorske lomače, jer je taj totalitarni duh zaista začet na zapadu. I moramo jednu stvar da znamo. Ateizam se nije rodio na istoku. Ateizam se rodio u hrišćanskom svetu na zapadu. Kad je Martin Luther uzeo prvi put da služi misu i kad je pročitao u misalu da je Bog milostiv, njemu je misal ispao iz ruke jer on dotad nikada nije čuo da je Bog milostiv. Znači, taj duh velikog inkvizitora, to nije bio duh pravoslavlja. Znači, iako je, kažem, i u istoriji pravoslavnih crkava bilo raznih iskušenja, problema, ali mi moramo da znamo ono što Igor Šafarević u Rusofobi istakao, pošto se Zapad stalno busa u prsa velikim religijskim slobodama, protestantizmom i tako dalje. Igor Šafarević ukazuje na činjenicu da je ustanak staroveraca u odbranu njihovog prava na slobodno veroispovedanje bio nevjerovatno snažan pokret, dok je Henikova reforma pretvaranja rimokatolicizma u anglikanstvo, gde kralj preuzima vlast nad apsolutnom crkvom i hrišćanskim veroispovedanjem, što nastavlja njegova ćerka Elizabeta, skoro potpuno neprimetno prošlo. Znači, to je nešto nevjerovatno. Znači, imate staroverce, ljude koji su za svoju ideju bili spremni da odu u šume, da napuste, kao Bojarka Morozova, da napuste ugledna mesta u društvu i tako dalje. Imate nešto što se u Engleskoj desilo samo zato što ovaj hteo da se 6. put oženi, pa mu papa to nije dozvolio. I zbog toga je napravio svoju konfesiju. Znači, neprestano moramo da izučavamo svoju istoriju. Kao što je i slučaj dekabrističke pobune, koja se završila suštinski proterivanjem dekabrista u Sibir, koji su mogli tamo da nastave svoj život. Na kraju krajeva Dostojevskom su žene tih dekabrista dali evanđelje, znači njih niko nije ubijao, nije ih proganjao, dok su isto vreme buntovnici u Engleskoj bili seckani na komade, mučeni i posle toga njihov pepeo ispaljivani iz topova. Znači, te stvari koje su u istoriji se zaista dešavale, mi moramo da imamo u vidu. Kao što moramo da imamo u vidu da vizantijsko misionarstvo i širenje pravoslavlja nije bilo nasilničko, nije bilo zločinačko, kao što je to bilo misionarenje, nažalost, rimokatolicizma, pa hoćete i protestantizma. Nedavno sam napisao jedan članak, na internetu se pojavio tekst iz jednih američkih novina sa ilustracijom kako su Englezi u Indiji lovili krokodile, engleska gospoda u 19. veku. Oni su odlazili u siromašnu porodicu, iznajmljivali bebu i stavljali je kao mamac krokodilu i onda su pucali u te krokodile. Znači, o tome su pisali američki novine. Ja sam objavio sve sa ilustracijom, taj tekst. Znači, takve stvari, takva nečoveštva se zaista nisu mogla dešavati kao plod nekog prezira prema drugome. Znači, Vizantija je narodima kojima je dala pravoslavlje, bez obzira što su vizantijski carevi smatrali da je njihovo mesto bilo prvo u vaseljeni, ostale narode primila u punopravnu zajednicu onoga što je ruski istoričar u Engleskoj Dimitrij Obolenski zvao vizantijski Commonwealth.